sun. His hands were meant for different work, and his heart was known to none. He left his home and went his lone and solitary way. He gave to me a gift I know I never can repay. A quiet man of music, denied a simpler fate. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. He earned his love through discipline, thundering velvet hand. His gentle means of sculpting souls took me years to understand. Good morning, good looking mga idol. So, start 00, kilometer 0. Wow, naibulan. Iwagan ko. So, muna ako ang biyahero 200 kilometers. Virtual Bike Challenge 2023. Kamang-kamang tani ron. Ruta na mga idol, Davao City. Vice versa. Kini kay klaro na akong naong. At nabunturan. At mawag mga idol. Kulatan sa nato to Sir Louie kay basig mahilak to. Kan. Sakpan. Taas nga tulay. Aduh. Shout out ato nila, kinsa to. Grabe. Shout out Sir Louie, sir, salamat kayo. O din nilas terasas di ay. Bakbuak kung pada tundugan dere. Grabe. This is it, Pansit. Sarap ng feelings. Coastal Road, attendance check. So, moto siya mga idol, paulin ako. Parang kajong, iniita ni syudad. Pastilan. Come on. Gaga. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah. Shout out sa Bike Hero guys. Yun o. Haha. Older than the trees, younger than the mountains. Sumoto siya mga idol. Ikan ko sa Bike Hero. So shoutout kay Posmel. Salamat kayo sa kanunay. Kapuya na oy. Init kayo. At nabunturan ningaw man. Ano sa'yo na? Ang gwapo mo. Dati ka na puntan nyo bra. Ay ko na yung smoke. Smoke ng rayos. Dati
ate, ang nunod ko sa balay ba? Kalit, ano tingaw buwan? Tingaw. Tog. Good evening mga idol. So medyo nagabihan ta, galaw-gaw ni wala ko'y kusog. Galaw-gaw. So atong oras alas 6:20. So shoutout sa Bike Hero kay Boss Mel Rafael Apoya. Salamat kayo sa kanunay boss nga pagsuporta. Og shoutout pod kay Sir Louie. Salamat kay Sir. Og shoutout pod kay Kuya Edgar o kay Auntie Lily. Salamat kayo sa inyong pagkaon. Pandama yun eh. Relax na ta mga idol kay murag. Wala na. Hinay na kayo. 200 kilometers challenge, virtual bike challenge 2023 is done. Amping always. Bye bye.